Praise God. Te pai vi ia la fio le lie, mai a foi la o tawina I mātou la upu. La sa o foi mātou whanolongo le la ngaina o la fio pa ia. Tinatu I mātou uma ia te oi la fio me sisili flu ino mātou lot. E ngata e lea, feta lai mai o ino mātou tua. Lord fa wina le mātou whalongo, e ngata e lea soani la fio le mātou pito la au su e fa malamo mātou loto fa mo Yesu ia. Lord, we need you. Help us for our journey. Help us to understand thy words spiritually. And give us knowledge, O Lord. Let us put it into actions. Ya mawalunga ilu lava vi inga lo mato matu. Papungia mayala u fio ile ngase leo la mfenga lo ngai fata ba. Tinatu lem si tia ya ti on. Ngabu ina la u fio fa mo Ia o e whamawau, ono oe ke wiso Yesu, e ala tue me tau. Langa whana ole tua. Amen. 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 Ia le tua so ane la tusi whamarbole. Lua no whai ngā tupu, ntau pa sumar malu. Ia tama, o se tala maasani, tala lea. O tala fo isa wa pena ona. Fata tawina foi le taimi sa wala au ai le tupo Israelu le tupo Utah. E fa penao na o mai se o la o se tawina le taua. A le vai tau lea le tupu leo a apo ma le tupu leo Yosfatu. Praise God. Hallelujah. A moe la utusi fa mole sa no mai amene le tawina atu foi upu. Lona foi nga tupu mta pa sumarbanu. Lona foi upu sumartasi. Se whangata mai whai upa suma tolu whamulmole. O whapea wala perfecta ono, o whapea atu. Maniwa ia rea mota kini atua, ma ia manuia. A waitu ina mai i owe le au tuku. O lena alu le whiawe ame atu ia me kaio. O whai atu ia te ia, o whapea atu. Pauta mai e upu le au perfecta le tupu o tasi. O le lei. O le nei, se whapea fo ila upu, ia whai o so lātou, ia e whai atu se ule lei. O whai mai leo me kaio, o loo soi fua i oma, o le mea whetalai mai eila ua tua, o le mea leo te whai e tuai. Praise God. Whapeta nia whammole. And all the prophets prophesied, so saying, go up to Ramoth, Gilead, and prosper, for the Lord will deliver it into the king's hand. Then the messenger who had gone to call Micaiah spoke to him, saying, now listen, the words of the prophets with one accord encourage the king. Therefore, please let your word be like the word of one of them, and speak encouragement. Then Micaiah said, as the Lord lives, whatever my God says, that I will speak. Praise God. So anela tusi whamulmole, tusi lona lua, tusi lea ngaruenga. Lona mtau koe lima whamulmole. Tusi ngaruenga, mtau koe lima. Lona whai upo nusu malua se whangata mai whai upo lua sifun maleiva. Wa ato ona, wala to le noia te ila tu whai kui kui. Ono toi whai mai lea matala mai. Whapea mai. Mato i lona whanu kui kui mo o mausani lava. Ma leo leo mo sui whafo i lumo whai toa. O mato to atu. A wale mawe i mato se tasi tono. O whaongi nei utu whai toa langa. Ma i tai e au i maru. A toa mla whai toa langa sili. Wala tō masa saure nei mea, e mai. Ina saure o le tasi, o tala mai a te ilatou, whape mai. Pauta, o tarata sa o tōtu i whare pui pui, o lo ina mani mani ilatou, o te tūma a o atu e nui.
Nga leo te ile au o ia mau ona. Wa te mai ati la tonu. Ai whaia man wha maalosi. A wau whiwhi la tonu lu. Ina nei whetongia I la tonu maa. O la tonu te mai ati la tonu. O la tua toile lumo le fono. O la masili mai na whetola masili ati la tonu. O whapea mai. Pena mātole matua whai atu atu o tonu. Ia so ia le toi ao atu. Ia so ia le toi ao au ile naingoa. Pauta foi. O tofa tungu Jerusalem mai la o tumta uku. O Sofia whao mai I luma I mātole totole nata nata. Ana tali atu leo pe teri mala wa apostolo whape atu. E tusa no silo lo mātou ana ana I atua. I lo mātou ana ana I tangata. Praise God. Whapetania whapulmole. But when the officers came and did not find them in the prison, they returned and reported, saying, Indeed, we found the prison shut securely, and the guards standing outside before the doors. But when we opened them, we found no one inside. Now when the high priest, the captain of the temple, and the chief priests heard these things, they wondered what the outcome would be. So one came to them, saying, Look, the men who you put in prison are standing in the temple and teaching the people. Then the captain went with the officers and brought them without violence, for they feared the people, lest they should be stoned. And when they had brought them, they set them before the council, and the high priest asked them, saying, Did we not strictly command you to not to teach in this name? And look, you have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood on us. But Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. Praise the Lord. Amen. Papai pasusi umar foi upuna los fumbleiba. Or tali le tangata o le tua por tangata lo foi le li. Pamaya, we ought to obey God rather than men. Se fica umar foi por fumbleiba fumbole. Ona tali atu lo pe teri mala o apostolo whape atu. E tusa no sila no mātou ana ana I le tua. I lo mātou ana ana I tangata. Praise God. Dia tama Usi falila falmulongo fumbole. Le ngata I fula maula taufi I le upo le tua. Ata to feta wina ne tusi le lua no fai ngā tupu. Sa whapenau na talanoa mai ai se tasi o tangata. E whapenau na alofa ilo na tua por perfecta le tua. Lena kalangoa mai ai o le vai kau kongu ale a whapenau ngā amia kua I ngaka leo a apo. Por kupo leo sama eru. E a ami le kupo o sayuka. Inga whapenau ngā sau se I o la au whakasi. Se I o whapenau ngā kau na kaua. E si whauka iai o ngā pō ia. Sa whapenau ngā sairo I ngai le maro I sawa eru. Wa e se a sayuka e se a ia le ia I sawa eru ia. E le koe whai whakasi mea lau vaianga ia. Ai o mai le kainga o ngā kaleo a apo par ngā kaleo I o sifaku. Ua whapenau ngā koe fui whakasi. Langa leo wali ia, inga ua whapengau ngā whengofoa I whanga ua leo vaianga ia. Le langa whapenga e o ngā maka ngofie ia le sokanga leo la ua. Ale winga la whamakalanga. Inga ua sa ungi tangata leo a apoealu le kaua. Sa whapenga ai o ngā au mai ia mo whaperfekanga. E whakakau a aluanga ia le kaua e aluaku mamangu malo ai. Ai o mai fonga so le fase lau perfeka o le prophesy e malo ka ngaka le kaua al makau kia leo le mea langa koe fa lui forkala fai mai a o poko ia fa na wole tua pore au angelu I lupo le tua ai pofu koe fo I masakangi e lupo nga pamala ia na le upo le tua o ia o le aruaku I lalo I o mafase ia apu ele ia mangisho angelu ngakali ai oso mai lea nganga wha mai o lea nganga leanga. Wha mai langala. Kulia kuia ia uila lo o ke ala koe whasise. Wha mai leo pole tua. Alu iai ma e mangu malo iai. Si whau kala iai Be careful. O e ma. A whai alolofa ka ua I le tua. E ke kou mau e ke ka ofi le upo le ri. O le wha malosi pole makua nga e baku mo e ba ai alofa I le tua e ki whapengau ngā e ki kou mau I le upo le ri
E ke le fefe fa pe nga proclaim. Praise God. Alofa ile tua. Pa mai nga saula ia lo le nganga lea. O Sofia perfecta e fase lau. Nga kasi o la ko fa perfecanga. Agree umo la ko loko. Pa mai e ke anori a apo ke mangu malo ai. Pa mai la ia le ngaka lo Yosefaku. O ngaka lo Yosefaku. O ngaka e fa pe nga o nga alofa ile tua. E Paulo le nga fa pe nga o nga lefi fia ile tua. Ngaka lo Yosefaku. Langa wahalu la fui fa kasi male ami o leanga ngaka le apo fa mai la ira kala Yosefaku se fa kali o ke fia fa longo se upu mai le tua ele ai asi si perfecta le tua o ai fa mai ngaka le apo e ai li si perfecta al perfecta nga ese marki nga yo loko langa upu e ka kala mai o upu e fa pega nga fa sankau mai kia fa mai la ira ngaka le Yosefaku a ami mai perfecta nga le la ye ka ngakalo me kayo pa mai nga wala ko la fe au ya me kayo la nga upula fa mai sole perfecta la yo la nga kasi mo la ko fa perfecta nga la fa pe nga au fa kasi uma anga o el kupu ke lo fa lo lo kupu mo kwa ba nga ye la fa lo lo o le nga ka o fa fi fi ka ngaka ai e mo fo ngo sa ka ngi le nga lo mo ye ku ai nga wo o mai ye la fe au sa wir ka ngaka o le tua pa mai lang kala ya kukusa la kala mar kala la vai ngala ale ba nga ye yo le upol nga kala le ngala fo pa mai ala nga upula ngala fo fo ko bol fo upu nga spul mal lo fo bol yo subaton pa mai ala nga upula ngala fo fo po subaton praise the Lord. Praise God. Le ayeli afe awele uska ya yawe ola soi fua lo tu ola ana upo e ku mai lo tu ya kia ola upo ma ka kalai o kele falo mo yawe be fia ina kupu pele fia ina kupu be va pe no suta ina ia pele suta ina ia my God is alive for as long as God is in heaven ole ambe fe kalai me kia those words I will speak. Amen. Se fa u kala ia praise the Lord. If I pay now for it, I'll mess up. I pay now a couple of apostles. Inga wa pay now ma kaula ika mura o kongol fa pui pui. So la asu e nga ka ka ia la wori e fa pui pui. So le ora o mo si kaula. O ka nga kaula nga lu e fa ka fa yo le tua. O ka nga ka fo yo le fa pay now kaos ka o fi kula po mo le tua. Ava mai la ko ubus ele ole be ele nga ba ko kongi ai o ko ngol fa pui pui ava mai ko buanga ba me la fa ka fa ma sole ela ko ka fa pui pui wona ele wori o la ha uma ba o il man ava ko le ma kwa manu le lo ka ngol fa pui pui ai ko fa ka wi nga ka kala ele a nge si fa o kala ai le se eso le ngolu sa ka ngi perfecta pelo nga lue mai o le tua ionga ka ngaka i fa penga nga ka fer ma wi o le tua for as long as God is alive amen e vi ta ba fa penga ni sho ka ko ni ka ya la ka mo nga mala usa baringa e ke pa kaula ai vai fa pe ko la so fuo o tua inga o mai me ya ke oi as long as my God is here o a meu ke kau kala ai fa pe kau kala fa fi lo tua ai fa mai o pole o apostolo ia nga lafo ele fa pe nga banga pui foi fa sa wanga o le ao o mai ke la ko ai fa mai la ko kala o mai e silia ke ba ko ko ska i ba tua nga ba ko ska ia ke o ko la nga ele mo fai nga ba ko ba o ia me o ma ko fa lo longo ia me o ma ko ba ai la nga me yo o ma ngui ai ma ko ongo ai ke riso Yesu ele fa pengala tau ki mo nga ka ko mo ka ngol ke kausa kele kawa e fa penga bebe si solo i lumai ora kawa ka ko ile aso male aso la ka moenga mala so balinga e kawa ka niuba e si kawa va ngale angar va ngale ai si ala ora kawa fa le angar ka ko kawa ai a fa ila lo so fuole tua o ngai ke piliamba ngai ai o fisili o so fuole tua o ke le loe ki o e po so fuole tua au le tua lo ke au mo ia yo le so fuole
O ye ke pia mai foi kau kingonga kau kingor ka ngaka nge o. Oi le mo le di le ngala sau nge aber mo uri siku. Oi le mo sko inga. Oi le mo sko inga le la sau nge aber mo uri siku. La ngo umar ka inga mose. Oh, querido. Ha? Yo sua. Pamela nga upunga lafo. Fili o tau i lea solo nei. O le soi fualo wa tua. Ai ao kou. Ko ke kapua i ria kua o kou ka mahamu kou kinga. Ko ke kapua i a kua i kupiko. Pe ko ke fia kapua i a kua o ngu i alaka ko o e wapengonga ko ngopui. Ai whamealang kala. A wa nei maro wainga. O ka ngaka wa whailanga whiwhiringa. O ka ngaka wa ba ai le makau ki o le tua o ka ngaka wa lango ngainga whamaongi o le li. Ai sea, wa mori mawinga so le o lai soifua le tua. O le tua le asa whapenga o kala ngoa mapara apo. O le tua le asa whapenga o kala ngoa maisa ako. O le tua le kala ngoa ma Yakopo. O le tua le kai kai a Mose. O ia foi la le kai kai a. Le ala kau kingo ko i langa o langa upu fa me ke au. Au ke fefe, au ke fefe me ai. Langa o ke fa kasima o i mea umai ke uianga iai. Stand firm i le upo le tua. Se whau kala ia. Ai wa mea kanga kale o meka. Meka i o fa mea langa upu. La soi fua lo tua. La upo e koinga mai e lua tua ia kia. O le upo nga kau kalai ma kwa le popole i kupule wa apo peki ngā rufi ngalo. Langa whambai e kusi le alwhaka o ko whambai. A o ngā ika kupu e le mawhainga koe li liwinga longa ko sai runga ia kia oe. A o ngā ika kupu ia kia oe o le alme le to e mai le li inga. Ka koe o Samoa, ka ko ola, ka ko langa kungo Samoa. A o kai me kusi le limbo kupu o sore sai mai le ringa sai mea o ele pusa le umu e pusa le ko ngi ya o iruba e fa longo le meu le fa mai le kupu me la sa wala ve au ba sore se uskai le vanga la go e ke uskai le vanga le o ke uskai le tu ha la me ringa ko fa ye me la vanga le ai la vanga la mbele ka ko fa ye ndala va ngala yo ona pa la langi la mbele ka ko fa ka e la langi mun ka e la langi pe a fa yo ka ko na le stand firm ka ko tua pe a mai le tua la mbele ka ko fa ye ndala la langi ya la ngolo ke fa ngalo alwe fa ngalo ele ngalo ke le ai a o mi o ngalo langi aua le a mio whakasi mai lako. I whau kara iai. Praise God. E ero na tāua o mene. Pa mai a sili ako le maka o sikai le tua. Anga i o poleli. Ngai ro o ko. Le ko ke whai mai o ko e kausi mea le tua. Le ai. Ko ke le alofa i le tua. E ke me whapenga ma whakula i ai oe le tua. E whapenga o nga e kaua le upumongi e le li. Ana e pupula mai maka o ko kelo whai whiau ia ke oe. O visili, e ke usikai ala kope ke usikai le tua. E ke me ko ki whawsanga i mangisi o la ukirisiango. E whapenga o e ke pala ai ala kope ke makau i le tua. A wamai le tua, kau iai o salamo. O visili, e ke kau iai o salamo pe kau ke. Malo soi fua. Wamai. E pe kule tua ke ala kau salamo ke wala koe whamasangi. Yo le vale o koe koe ia ke a ko wangi o le ai mo le tua. E whamale o pone ni ka ko whangi a o lo loko lai mou ko o lo loko me le tua. Ma o whaku e ke o ke ala whai e salamo. O le ala o mea ngamo whani. Wai pala ai. Nere mafuanga le ngai pala ai. O le fefe. O le fefe a o pala ai. Nere mafuanga le ngai fefe mai pala ai. Ke wo masi asi e i.
Langa waiaru ma avela reputation. Waiaru ma avela kangaka. Ekele manga o ia faalu mainga ro kangaka. Walanga ke fia wo ke manga ke fia kuti bela fai awangalo ya oele nga awinga mai oi. Se fa o kala ya. Vai o para o apóstolo, vai le ai, ma ko ke uska ia ke o ma ko ke au ile tu manga anga ile tu. Si fa o kala ya. E pese I fo ile o kau ki ngonga le o vanga. Le kukusa le ya perfecta nga me kayo. Le o apóstolo ia, ma o e ma u le songi kukusa le ya o kanga kaola kanga kai. Ai langa le senga. O kama le o kangaka ia wala ko I loa le tua. Mea langa ringa au mai e ke oi mau. A whai waka ko I loa le tua. Wha mai au pule wha mangaku mai la apostolo Paulo. E sila fia fo I le tua ngata ngata. Le kangaka le au I loa lenga I loa langa wa e lofa I le tua. Lord, I love you, Lord. Not just by your lips, but the way that you live your life. Accordingly to his word. Not the word of pastor. Ke ua whapea mai a langa whai mai ba ko whai whiau, ke le fi whalongo se kala ko whai whiau. O ke fi whalongo I le upu o le tua, e kau kala mai e ko whai whiau, o ke le fi whalongo se kala ko whai whiau. Nga o ke le sau ke whalongo longo se whalongo se whai whiau. Nga o sau ke fi whalongo le upu o le tua. Ria tama. O ke le sau ke fi whalongo longo se me kau se women pasta I lumo yo. Right. Ulala mea ka ko fai ka fa ko lai preach mai lo women pastor lo moi. Awar ko ngia ko foa. Alga e mo se fa mo fa mo bole se fai se ka ki ngonga. Ma loa women pastor a ele salamo fa mo. Yes. True. E fa o ko lai. Wa mai o po apostolo fa mai for we obey God but not the doctrine of man, not you. Pamaela upon perfecta le tua. Pamaela soy fuoro wa tua. You don't have to come and feed my words here, yeah. But I will speak accordingly to the words of my God. Dia le tua Ele o sempre fengo fi. Our koanga, me ka o ko kala le. Even their own lives, ele worry. Si fa o kala ya. O ke pore lo wona. Se afasi kele o le auropu nga, let it be. But ia sawa lau ka boy. E anu mole ako. Kamara uma salamo go. E makau kia. Au nga lue le tua. E kakangi lalo kuli bae o pokeli. E fiu la mabale rishi bae nga. E salamo rishi bae nga. Praise God. Au o kei me persecute tai oe, me ia le tua, ta mafa fe kai wa ngala wola mola ngolwe. Wa ngala wola. A ko le kai anga o ngau ka ko wola I lu mo le tua. Le ka usu e ani pinge au lo mo le li. Isi fa au kala ia. Praise God. Ko mau le o po le li. Hola le o po le li. O nga I rola ia le sua mali o le mele ka fe mo le mo foali. E pupula I o maka whale anganga. Mai ke pakaura I wapeta mahu ki alofa ia ki oero motua. I love you, my Lord. Why? Because you gave your only begotten son. Lenga pa pengaunga koutu mari kakalo o se kasi o uso sa pula I rumba ima kakalo fa mungua. You have gave your only begotten son to die on my behalf. That's why. Wala mo wainga le lofo leli. Wa ele fefe ai e ke ola I lo pole tua wa sua malie ia ke oi. This is a part of your life. Amen. This is my life. Which life? To live the rest of my life to please the Lord. Ia tama wa anu le lua lua. Ale sa fa fia le lua lua. Au ko fa fia le lua lua. Au foi que fa fia le lua ko fa fia ile tua ia so ko lo. The next 5 minutes of our lives ka ko ke le lo. Men of God, they are great men of God, setting an example for the children of God. Ai fia ko kala le o ka makange ke alo ke muri ai.
Read their stories. Read the way they live their lives. Why? Because they love the Lord Jesus Christ. Whether in words or in deeds, do everything to give thanks unto the Father through our Lord Jesus Christ. I swear I in all wisdom, in order for us to fear God with a godly fear. Praise the Lord. Ngā kawhikawhi e se au pe furei siku, au a kua makanga polonga, au eke ai e ke wai mai ai. Au a kua polonga, o le mai le mea ngai ngā, ia kongira ia le lapisi. Ai lor ka mawhora wa kua polonga, lai ke wako au kasi polonga mo mai le tua, se sau le manau lo toto. Ngai ai la ia le e mai. Ngai whambaila Iesu lau whamalolonga, ai whambaila upoleli, ala ngai wa ia kua au maka lau o le angar whalau. Ai ia. E si whau kala ia. Ia le tua, se koe whekau a mea kau ki ngonga me kai o whabolbole. O lo so I fo ia ma, o le mea petalai me ilo o tua, o le mea leo tuai e tuai. Praise the Lord. Se koe whetau a mea whabolbole kau ki ngonga le au aposkolo whabolbole. But when Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Praise the Lord. Ia le tua a. O le whamarusi ngā mo e ma. Ama ka mea kua inge kau sanga. Amen. Kau kua ngala ia le ma o e ba fo i korua sa koe fisiri aku. O le are whea au o le makanga o le kau sanga. Pasa a fo i le kai la unga i le songa. Io i le kau la unga i le songa. Po le are whea au. Ia le tua ia amisa pati ia le tua. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God.